Hello ndabasuje cyane amazina yanjye ni Nduwawe Alex. Mbere yuko dutangira reka mbanze mbereke prediction y'ejo uko yagenze. Prediction y'ejo nshaka kubwira ngo yari prediction nziza 100% aho yabaye 100%. Yabaye 100%. Yarabaye ibyo twakoze byose mu makipe 10 mu makipe 11 twe twatanze yose yabaye done uretse imwe yabaye positive. Twababwiye ikipe ya Aston Villa na Liverpool ko twavuze ko Liverpool itsinda cyangwa ikanganya byaranganyije. PSV na Juventus twavuze ko amakipe ari bwinjizanye byarinzizanyije. Tuvuga ko Neon na Al Najam habonekamo over 1.5 habonetsemo 2. Estroyen na Ding and Red over yari 1.5 habonekamo ibitego 3. Girimot na Fehrivar FC Fivare FC gutsinda cye kunganya byarabaye. Golden Arrow na Orlando Pirates umukino warasubitswe ubwo ayo ngaho n'ubundi nago bayabara. Coastal Union na Azamu gutsinda cye kunganya byaranganyije. Luton na Plymouth away over 1.5 kuba ya away ya over ya 1.5 yatsinze igitego kimwe biba done. Shabab Al Ahly Dubai na Al Ahly Wydad ya Al Shabab Al Ahly Dubai gutsinda yaratsinze. PSG na Brest uko PSG iri gutsinda nibura ibitego biri mu mukino byarabaye. So now wibuka ko kuri WhatsApp wishyura amafaranga 3 tukaguha prediction y'ubuntu, tukaguha prediction nziza yize 100% yo kuba done. Wana ko nta izafuri dutanga zihora zibikora. Then ngiye kubereka noneho prediction y'uyu munsi now. Niba utarakanda subscribe aka kanya, niba uri mushya kuno muyoboro wacu wa YouTube kanda share ukande subscribe n'abandi bashe ko babibona. Then reka tubereke prediction y'uyu munsi nayo wizere ko 100% igomba kuba. Yes, just now turabakubita ikipe ya mbere uraza gusanga ari AS Roma iri buhure na Porto. AS Roma uraza gushyira gutsinda cye kunganya. Anderlecht na Fenerbahce gutsinda cye kunganya. Real Sociedad na Midtjylland over 1.5. Betis na Gent Betis gutsinda. Heidenheim FC cyangwa FC Copenhagen over 1.5. Apoel na Celje Apoel gutsinda cye kunganya. Gironia na TCS Gironia gutsinda. Ajax na Real Union Ajax gutsinda cye kunganya. Galatasaray na AZ Alkmaar over 2.5. Bodo Glimt and Vitesse over 2.5. Iyi ni prediction nziza ubona ko match iri bube cyane ibe mu saa 2 izindi ni saa 1 izindi ni saa 3 saa 4 niho match ziza kuba ziri. Kakubwira ngo utarakanda subscribe iki nicyo gihe cyo kuba watangiye gukora amafaranga nawe. Thank you wowe ukurikirana Tuzagahezo TV ni iby'agaciro cyane ni n'amahirwe menshi kuba ugiye gutangira ko wakorera amafaranga buri munsi. Thank you very